tamo će biti sastanak, a tamo preko puta. Dobar dan. Aha, idemo pravo to. Evo da ja vama to da. Gdje si Zvaja, druže stari? Pa znate šta, nismo mi sad u situaciji da neko im kaže da ne, ali smo se dogovorili s predstavnicima Bosanskog proljeća ispred građanima da ko će biti na sastanku, jedino to. Možemo odvojiti sastanak, ja imam vremena, možemo se sesti. Odvojiti sastanak? Ja, sigurno. Možemo imam vremena, nema problema. Mi smo zainteresirani za sudbinu Bosne i Hercegovine. Naravno, zato vam kažem, ne možemo mi reći. Mi smo iznijeli pred gospodina Incka svoje zahtjeve, rekli smo da i dalje ne odustajemo ni od kojeg zahtjeva što se tiče onih prvih 13 i naknadno podnesenog 14. o osnivanju komisije. Što se tiče mandatara i dalje stojimo pri svom, za gospodina Muslimovića već se zna kakvo je mišljenje građana, a gospodina Hasića i dalje mi držimo kao prijedlog svog našeg mandatara. Tako da, eto, sastanak je protekao u najboljem redu, u prijatnoj atmosferi. Nadamo se da će Skupština isto iskazati povjerenje, odnosno iskazati saradnju sa građanima i usvojiti sutra na sjednici sve naše zahtjeve. Mi smo iznijeli svoje neko viđenje situacije i svoje neke prijedloge. Znači, a naš prijedlog je da bi građani bili upoznati da mi želimo da se ubrzano formira nova vlast, znači, ali da se to odrazi kroz institucije koje su predviđene Ustavom i zakonima ove države. Znači, nismo zato da nam ulica postavlja ni premijera, ni ministre, nego znači da se sve odradi kroz skupštinu, kroz institucije, ali ubrzano, ne da se odugovlači s ovim. Ne, mi nismo se očitovali ni u jednom kandidatu. Znači, mi prihvatamo kandidata koji je... Ali on je jedini koji je pristigao ispred, znači... Onaj koji je, neka se skupština očituje o njemu, a mi ćemo kasnije vidjeti. Ako ne prođe, on ne dobije većinu, onda ćemo svi izjasniti svojim prijedlogom.